Da, ima još posla za Međunarodni sud za zločine na teritoriju Jugoslavije u Hagu. Bili smo i kod predsjednika tog suda, razgovarali smo i sa njemačkim sucem koji predsjedava procesu prema Ratku Mladiću. Bili smo na suđenju Ramošu Hajradinaju gdje se skoro očekuje, ne samo Ramošu nego njemu i još dvojici drugih koji su u postupku, gdje se sada izvodi završni deo izlaganja odbrane. Ja to ne bi želeo komentirati, ali pravda će stići sve one za koje je opravdana. Za one koji nema dokaza to jednostavno nije moguće napraviti. Ali te odluke se ne komentira, to treba uzeti na znanje. Bili smo i kod gospodina Bramerca, koji će u septembru ponovo doći u Srbiju. Ustrajati će na tome da se pronađu jataci koji su pomagali Ratku Mladiću i ostalima da se kriju toliki niz godina. Ja sam ubeđen da će država u tome naći način da pomogne i da se ponovno dokaže, ali to je ipak žalosna priča. Ja sam iskreno rekavši nezadovoljan sa načinom na kojem to tužilaštvo za ratne zločine najavljuje, a nema hrabrosti da to završi, i nisam pristaš bilo kakvog bacanja pijeska u oči kada se radi o ratnim zločinima. Za koji tjedan će doći do ponovog ukopavanja identifikovanih žrtava u Srebrenici, koja je bila genocid i ostaje genocid. Više od preko identifikovanih ostataka će biti ponovo ukopano i to je priča koju će morati prihvatiti i Srbija. Ja očekujem da će i predsjednik u budućim izjavama naći način da doprinosi pomirenju u regionu, ali i njegova izjava koju je dao je ohrabrujuća da bi možda i Narodna skupština Srbije mogla da unapredi rezoluciju u Srebrenici koju je donijela pred koju godinu, u kojoj osuđuje zločine, ali ne pominje genocid. Ali negiranje genocida se može u nekom momentu razumeti i kao čin kojeg je moguće i kazneno goniti. I zato mislim da te priče oko mimoilaženja ili oporicanja genocida polako dolaze do kraja.